Gloria a Dios. Promete licença no capítulo 5. Sí, por comenzar que é PowerPoint. Gloria al Señor. Y sigue alabando al Señor, aleluya. Dios es bueno, Dios es grande. Dios es maravilloso. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cristo vive. Aleluya. Promete Filipenses 5, versículo 23. 1 Thessaloniques 5, verset 23. Alabanza a Jesús, aleluya. Cristo vive. Mi hermano Antiné. Mira que está a tu lado si lo tienes, sí o no. Regardez mon qui côté là s'il gagne oui ou non. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Amén. No establece palabra de Dios. Gloria a Jesús. De nombre de Tata, de Yu y su Santo Espíritu. Amén. Alabanza a Jesús. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dans créole il dit moi mandé bon Dieu qui bail qu'est posé pour faire nous faveur pour nous vivre pour lui net aller comme ça les Jésus-Christ Seigneur nous va venir li pas joindre nous avec aucun défaut ni dans corps nous ni dans l'esprit nous ni dans l'âme nous. Amén. Cerramos nuestros ojos, alzamos nuestras manos y vamos a rogar a Dios que nos hable en esta noche. Demande bon Dieu pour parler avec nous ce soir. Padre celestial, Dios de gloria, está alabado, Dios, nos está adorado, Jehová. Numa presença, está continuando a noite, Deus meu, dando boa alabança, dando boa adoração. Oh Jeová, Senhor, a tua palavra te vou ministrar, Tata. Deus, a botar espírito, e vou ministrar a nós, Deus meu, espírito em verdade, Tata. Me te rogamos a noite, Deus, para tomar domínio e controle de nosso ser. Oh Senhor, Senhor, ministrar nos vidas, Senhor, que o Espírito Santo pode llenar nós, oh Deus. E ministrar a nosso ser de maneira especial. A noite que escutamos a palavra tocando nosso espírito. Oh Deus meu, tocando nossa alma, sacudindo tu nosso ser, Jeová. Oh Tata, quita o qual eu tenho quita, põe o qual eu tenho põe, Deus meu. Bendicionar o povo a noite de maneira especial. Vou presença para o sentimento de nós, oh Jeová. Vou conhecer cada coração. Vou saber que cada gente tem mestre, Tata, me interrogavo. Papia conosco aqui dentro. E só que escuta nós para meio de internet, Tata. Papia com nós também, tocanang, liberdade. Consolar Deus a você com a sua obra, Tata, me interrogamos para o Espírito Santo, Deus, manifestar su mês de uma maneira especial. Oh Deus, quebrando cadenas, ataduras, sanando, llenando, convenciendo, Jehová. Está em nome de Jesus, me está pedindo honra e glória para você, Senhor. Amém e amém. Mis hermanos pueden tomar asiento, aleluya. Pourquoi on ensemble, bien-aimés? Gloria al Señor, pero sigue alabando a tu Dios. Mais continue de louer bon Dieu là. Sigue adorando a tu Dios, amén. Continue à adorer bon Dieu. Continuamos con el mensaje tocante del hombre espiritual. On continue avec message au sujet des normes spirituelles là. Es bueno entender, Il est bon pour nous comprendre. amén, cómo Dios nos creó Comment bon Dieu crée nous para saber conocer nuestra vida espiritual. pour nous connaître la vie spirituelle nous. Hay cristianos con muchos conflictos Les chrétiens avec un pile conflit y muchas veces no entienden lo que está pasando. et plusieurs fois ils pas comprendre ce qui a passé. Por eso es importante entender este mensaje Tout ça est important pour nous comprendre le message ça y aplicarlo a tu vida. et puis appliquer ça dans la vie. Aquí podemos ver, Là nous capables gloria al Señor. Begrijp je Spaans? Ja? Wat vertaal je? Amen. Een van deze dagen ga ik in het Nederlands voor jou preken. Amén, hermana. Y el ser humano es trino igual que Dios es trino.
Et même Jean bon Dieu, toi, c'est comme ça tout l'homme en toi. Ya lo hemos visto, Nous déjà vu ça? el espíritu, L'esprit, el alma l'âme y el cuerpo. et puis corps. Y cuando entregamos nuestra vida al Señor, Là que nous remettons la vie dans le Seigneur, ese cambio, changement ça, ese paz, paix ça, ese gozo, qui est content ça, esa alegría que sentimos, joie que nous sentions, es porque el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro espíritu. c'est parce que l'Esprit bon Dieu vient habiter dans l'esprit nous. Y de ahí comienza el cambio. Et puis depuis là, changement a commencé. Amén. En nuestra vida, Dans la vie nous, uno de las tres une dans trois ça yo, siempre quiere tomar el primer lugar. toujours voulait prendre première place là. ¿Cuál de las tres Qui laisse dans trois ça yo, nos ha dominado casi siempre? qui presque toujours domine nous. Gloria al Señor. ¿Quién? Qui laisse monde qui a dit ça? Hermana Surgey. Amén, gloria a Jesús. ¿Cuál de las tres domina siempre el ser humano? El cuerpo. El cuerpo. ¿Quién más? ¿Quién tiene algo diferente? Hermana Noeli. Espíritu, fe, alma. Espíritu, fe, alma. L'esprit ou bien âme non? En la práctica de nuestra vida, ¿cuál de las tres nos ha dominado casi siempre? Dans la pratique dans la vie nous, qui laisse dans Hasta trois como yo? cristiano. Même à chrétien. Alma. Alma, uno Na- dice cuerpo, uno alma. dice alma. Yon dit corps, yon dit âme non? ¿Y qué dice nuestra hermana acá? El alma, ¿Y por qué el alma? Pour qui ça c'est âme non? pues porque el alma domina el cuerpo y el espíritu. ¿Y por qué? ¿Por qué usted concluye eso? Pour qui ça conclut ça? Pues el alma tiene espíritu, tiene cuerpo y espíritu. Gloria a Jesús. Amén. ¿Hay alguien más que quiere añadir algo? Il y a un monde qui veut dire bagaille de ça toujours? Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Hermana Josefina allá atrás. Hermana Josefina allá atrás. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Terrenalmente el cuerpo, pero cuando el Señor entra en nosotros, va a reinar el espíritu porque Él va a dominar el alma y el cuerpo a la vez. ¿Cuál le domina ahora? ¿El espíritu o el alma? Qui laisse cap dominer En pour mí, lui? el espíritu. ¿Está seguro? Claro que sí. Dans lui-même c'est l'esprit. Hein. Gloria al Señor. Hermana Sara. A maioria de biata é curpa da dominanos, mas que bota timbia cristiano. Majorité fois c'est corps qui domine nous, même si c'est Hermana chrétien. Noel sacude aquí. No. Vamos a ver qué hermana Noel tiene que decir. En autant de ça c'est Noël Y il dit. después, hermana Tabita. Après c'est ta vie. Gloria a Jesús. En alma a decidir ve curpa pase alma ta vida eta sun si alma curpa no por viva anto alma ta nos mes curpa ta con stuff. Gloria al Señor. Amén. Gloire à Dieu. En el alma está el yo. C'est dans l'âme nous moyen. Amén. Y aún como cristiano de muchos años, Et malgré ça, il y a un chrétien qui a pile année, traducido a mí, aún como cristiano de muchos même años, si un chrétien en pile année, el yo sigue dominando. moins ça, il est toujours dominé. Estoy seguro por 99.9% On a l'assurance pour 99,9% que 99.9% de los que están aquí pour nous, même qu'il a, es su alma quien gobierna su vida. c'est l'âme qui gouverne la vie. Nous. Amén, hermanos. Y a veces tienen Il y revelaciones, a parfois un rêve, nous sienten algo de Dios, sentions bagaille partie de Dieu, pero es su alma. mais c'est l'âme. Mayoría de los cristianos Majorité chrétien yo, viven en su alma. yo vivent selon l'âme yo. Como la hermana dijo, T'as que ça a dit, ahí está el yo. c'est la moyen. Alabanza a Jesús. ¿O no, hermanos? Muchas veces cuando pasa algo, Plusieurs fois, les qui ont bagaille passé, ¿cómo reacciona usted? comment vous réactionnez?
conforme a la palabra selon parole là, o conforme el yo. ou bien selon moi-même. Si te ofenden, Si offensé ou, ¿cómo reacciona usted? comment ou même vous réactionnez? Conforme a su espíritu, Selon l'esprit, mayormente reaccionan el yo. majorité fois c'est moi-même El qui alma. réactionne. Non, non. Así soy yo. C'est comme ça mieux. No me gusta. Moi pas remet. Soy así. Moi comme ça. Mi padre es así. Papa m'était comme ça. Mi abuelo era así. Grand moi t'es comme ça. Mi tatarabuelo era así. Papa, grand papa m'était comme Por ça. eso soy C'est así. peut-être ça me comme ça. Y así voy al infierno C'est comme también. ça tu me bral dans l'enfer. Para ir al cielo hay que ser como Cristo. Pour aller dans le ciel là, besoin même avec Christ. Amén, hermanos. Pero mayoría cristiano vive en su alma. Mais majorité chrétien vivent dans l'âme li. Hacen cosas buenas para el Señor conforme a su alma. Yo fait bon bagay pour Seigneur selon l'âme yo. Amén, hermanos. Hasta tienen visiones conforme a su Même alma. vision yo joindre selon l'âme yo. Gloria al Señor. Pocos son los cristianos C'est un petit crasse qui c'est chrétien yo. que saben vivir en el Qui espíritu, connaît comment pour vivre en esprit. caminar en el espíritu. Marcher en esprit. Y peor aún, Et puis plus mal toujours. las iglesias que no reconocen al Espíritu Santo. L'église qui pas reconnaître cet esprit bon Dieu. Peor aún, Plus mal toujours. las iglesias que ven el Espíritu Santo como un poder. Aleluya. L'église, Y si el Espíritu Santo es un poder, et si cet esprit a un pouvoir, no creen que ellos tienen un espíritu. yo pas croire que yo même yo gagne l'esprit. Amén, hermanos. Mayoría de la gente cristiana, Majorité de l'église, porque el mundano es así, parce que mondain c'est comme ça. pero mayoría de la gente Mais cristiana majorité monde chrétien, viven aquí. yo vivent dans l'âme yo. Gloria al Señor. ¿O no? Hacen lo que quieren, Yo fait ça yo vle, vienen a la iglesia cuando yo quieren, vinn l'église les yo vle, alaban cuando quieren, yo loue bon Dieu les yo vle, ayunan si quieren. yo gêné si yo vle. Amén, hermanos. ¿Suena conocido? Li sonne reconnaître. Por eso es importante distinguir C'est pour ça l'important pour distinguer entre tu alma y tu espíritu. entre l'âme et l'esprit. Cristo vive. Jésus vivant. Pero el deber es, como hermana Josefina dijo, T'as que Joséphine dit, que nosotros damos lugar nous bail place a nuestro espíritu. dans l'esprit. No. Amén. En el espíritu, L'esprit, a, nuestro espíritu, l'esprit, nous, está el Espíritu Santo. c'est là le Esprit bon Dieu habité. Tenemos poder, Nous avons pouvoir. pero si el yo no permite, Mais moi, ça, il ne pas permettre. el espíritu no puede surgir. S'il pas permettre, l'esprit monte, s'il n'est pas capable de monter. El espíritu Et l'esprit, a, está unido, vamos a decir, hermano Axel, es el Espíritu Santo. l'uni, si on nous dit, moi, c'est l'esprit bon Dieu. El espíritu está unido con el Espíritu Santo. C'est l'esprit li, uni avec l'esprit de bon Dieu. Amén, hermanos. Entonces, cuando el espíritu se presenta, surge, Eh bien, là que l'esprit a li monté, el Espíritu Santo que está ligado a él, c'est l'esprit bon Dieu qui, ensemble avec là, surge también. lui-même tout le monté. ¿O no? Oui ou non? Por eso es importante C'est pour ça li important permitir nuestro espíritu surgir, pour nous permettre l'esprit nous monter, prevalecer, pour gagner, actuar. pour agir. Porque junto con nuestro espíritu Ensemble avec l'esprit nous. está el Espíritu Santo. C'est là que l'esprit bon Dieu aille. ¿Me entienden, hermanos? Nous comprenons. Alabanza al Señor. Pero el yo Mais moi-même là, tiene que tomar esa decisión je prends décision ça. de decir, Pour le dire, yo me someto m'a soumettre moi a mi espíritu. dans l'esprit. Alabanza a Jesús. Yo someto mi voluntad M'a soumettre volonté a mi espíritu. dans l'esprit moi. Yo permito, M'a permettre, doy lugar m'a bail place a mi espíritu. dans l'esprit moi. Si el yo no lo permite, Et si moi-même ça a pas permettre, el espíritu no puede surgir. l'esprit a pas capable de monter. Cuando puede alabar al Señor. Amén, hermanos. Nuestro cuerpo Corps nous, nos culpa, corps nous, nos hace consciente del mundo externo, el mundo sensual. li fait nous conscients de un monde externe ou bien sensuel. Por medio de nuestro cuerpo, Par moyen de corps nous, influenciamos al mundo nous influencer le monde là y recibimos influencia del mundo. et puis tout nous recevoir influence du monde là. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El alma L'âme là, nos hace consciente de nosotros mismos. li fait nous conscients de propre tête nous. Como nuestra hermana Noeli dijo, Tant que c'est Noël il dit, allí está nuestro yo. c'est là moi-même moi à moyen. Alabanza al Señor.
Y ese yo, C'est moi-même ça. amén, tiene que menguar. J'ai besoin de descendre. Li. Ese yo Moi-même ça. tiene que esconderse en J'ai Jesús. besoin de cacher en dans Jésus. Como dice Gálatas 2:20, Dans Galates 2:20 dit, ya que no vivo, c'est pas moi qui vive encore. está hablando ahí de qué? La parole de qui est? Del alma. De l'âme. Amén. Y dice, lo que ahora vivo en el cuerpo, Il dit kounya ça m'a vivre kounya dans corps ça, lo vivo m'a vivre li en la fe dans la foi de de Jesús, Jésus. quien se entregó por mí. Que lui-même lui remettre li pour moi. Amén. Cuando Pablo dice en Colosenses capítulo 3 Là que Paul dit ça dans Colossiens 3, que mi vida está escondida en Dios, là qu'il dit la vie me cachée dans bon Dieu. se refiere al alma. Il réfère dans l'âme. Amén. Cuando para alabar al Seigneur. Señor, Le Seigneur. nuestra alma nos hace conscientes de nosotros mismos Nous nous faisons conscients des propres têtes nous, y es formado por nuestro intelecto, les formés des intellectuels nous, nuestras emociones. émotions nous yo. Nuestro intelecto nos ayuda en nuestro estado presente de existencia. Amén. Intellectuels nous yo aider nous présenter dans état présent. Y nuestras emociones Émotions nous yo. que vienen de nuestros sentidos, Zentraiche, Li sorti dans un sens. amén, está entre estos dos mundos. Li entre deux mondes. Alabanza al Señor, aunque pertenece a los dos. Même si tous les deux étaient même côté. Nuestras emociones están ligadas al mundo espiritual Émotions nous liées ensemble avec le monde spirituel, por medio del espíritu par moyen de l'esprit, y el mundo et material puis le monde matériel, por medio del cuerpo. par moyen du corps. Amén, hermanos. Y tenemos Et puis nous gagnons el espíritu humano. l'esprit, l'homme. Nuestro espíritu L'esprit nous, nos hace consciente de Dios. il fait nous conscients de bon Dieu. Alabanza al Señor. Por medio de nuestro espíritu, Par moyen de l'esprit, nosotros podemos comunicar con Dios. nous sommes capables de communiquer avec bon Dieu. Amén. Solamente por medio de nuestro espíritu C'est seulement par moyen de l'esprit nous, podemos percibir a nous Dios. sommes capables de chercher bon Dieu. Podemos adorar a Nous sommes capables Dios. d'adorer bon Dieu. Nuestro espíritu adora. L'esprit nous adore. Amén. En nuestro espíritu Dans l'esprit nous, tenemos contacto con el mundo nous espiritual. avons contact avec le monde spirituel. Alabanza al Señor. Alabamos con nuestra alma, Nous louons avec l'âme nous, pero adoramos con nuestro espíritu. mais nous adorons avec l'esprit nous. Alabanza al Señor. Sigue alabando a tu Dios. Continuez de louer bon Dieu. Dios vive Bon Dieu habite en nuestro espíritu. dans l'esprit nous. Gloria al Señor. Alléluia. Cuando tienen preguntas, pueden alzar la mano. Si vous avez une question, capable de lever main. O si no están de acuerdo, Ou bien si vous n'êtes pas d'accord, me pueden decir amén. vous pouvez dire ça. Dios vive en el espíritu del ser humano. Bon Dieu habite dans l'esprit l'homme. Alabanza al Señor. El yo Et moi-même ça, vive en el alma. qui habite dans l'âme. El yo es la esencia del alma. Moi-même ça, c'est l'essence l'âme. Y los sentidos, Zentraiche, Et puis sens yo, viven en el cuerpo. yo habite dans le corps. ¿Me entienden? Nous comprenons? Creo que tenemos 5 sentidos. Nous croyons que nous avons 5 sens. ¿Y cuáles son? C'est yeux, nez, bouche. Amén. oreilles. Gloria al Señor. Esos están en el cuerpo. C'est ça qui est dans le corps. El yo en el alma. Moi-même ça, il est dans l'âme. El alma tiene su propia libertad. L'âme, il a une propre liberté. Amén. Eso es algo muy importante. Ça, c'est un qui est très important. El alma tiene la libertad de escoger L'âme, il a une liberté pour le choisir. entre cuál ambiente él permite influenciar a él. Dans quelle ambiance lui permet qu'il va influencer. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esto? Quel est un exemple de ça? El alma tiene su propia libertad L'âme, il a une propre liberté. de tal manera que él puede escoger De une façon que lui-même est capable de choisir entre esos ambientes
que le pueden influenciar. Et dans l'ambiance, ça, il est capable d'influencer lui. Alabanza a Jesús. ¿Quién me puede explicar eso? Qui est capable d'expliquer ça? ¿Nadie? El alma Nam là, tiene propia libertad, il a une propre liberté, voluntad, volonté para escoger. pour le choisir. Y él puede escoger Il est capable de choisir si le deja que el espíritu le influencie s'il quitte l'esprit à influencer lui, o si le deja el cuerpo, el mundo por medio del cuerpo le influencia. ou bien un monde là, par moyen d'école capable d'influencer lui-même. Por ejemplo, Par exemple, il y a un exemple. hermana de Dios, Maribel de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que el alma tiene propia libertad. Qui ça veut dire que l'âme là a une propre liberté. Amén. Quiere decir que cuando, un ejemplo, hoy no voy a la iglesia, entonces en el espíritu uno dice, sí, yo voy a ir a la iglesia. Ahí el alma le está diciendo al espíritu como que no vaya a la iglesia, pero el espíritu dice, sí, yo voy para la iglesia. Entonces ahí la persona se va a la iglesia, ahí no dominó el alma, sino el espíritu. Amén. El alma tiene que aceptar Nan moi que besoin accepter lo que el espíritu le está diciendo. ça que l'esprit a dit. Él puede decidir también, Il est capable de décider tout, aunque tiene ese deseo, ¿o no? ¿Usted Même nunca si- ha sentido eso? même s'il y a un désir. yo. Ay, tengo un deseo de ir a la iglesia, pero estoy cansado. Moi j'ai un désir à l'église, mais moi bouqué, fatigué. Tal vez el culto está bueno hoy, pero Et peut-être c'est ça capable bon aujourd'hui, mais ¿nunca has sentido esa lucha? ou pas me sentir lit ça. Hoy sí quiero orar, pero hay un película buena. ¿Qué Et puede moi pas hacer? sentir capable prier, mais l'esprit est là. Amén. El espíritu quiere lo de Dios L'esprit a voulu de Dieu, y el cuerpo quiere lo del mundo mais corps a voulu dans le monde là. y el alma tiene que escoger, Et puis nous avons besoin de choisir tomar la pour decisión. prendre décision. Amén, hermanos. Escucho una alabanza Du temps de un chant, o escucho un merengue o un reggaetón. ou bien ce soit autant de un merengue ou bien un reggaeton. El alma decide cuál ambiente le influencia. Namna li décider qui ambiance capable d'influencer lui. Escojo para estar en la iglesia, para escuchar la palabra de Dios. Li capable choisir pour venir l'église pour le temps des paroles bon Dieu, O escojo para quedar en casa ver una buena película. ou bien li choisir pour être la caille pour regarder un bon film. Escojo en esta noche para abrir mi boca y alabar a Li Dios. choisir à soir pour ouvrir bouche li, louer bon Dieu, O escojo, ay pastor, no cansame, deja que mi boca cerrada, estoy cansado. ou bien choisir ay pasteur pas fatigué, moi prêter la bouche fermée parce que me bouqué. Es tu alma quien decide. C'est non ou besoin de décider. El cuerpo dice, Toi dit El espíritu dice, gloria, 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 C'est gloria. l'esprit a gloria. dit gloire, 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 El gloire. cuerpo dice, Amén, hermanos. Amen. ¿Y quién obedece a usted? Et qui ça ou même qui va l'obéir? El alma decide. Namna décider. Porque si el alma decide alabar a Parce que Dios, si nous avons décidé de louer bon Dieu, el cuerpo tiene que obedecer. quoi doit obéir. Amén, hermanos. Y comienza a decir gloria a Comment se Dios. dit gloire à Dieu? Aleluya. Alléluia. Y así da lugar para que el Espíritu tome control Et puis c'est comme ça, il y a place pour l'esprit à prendre contrôle. y pueda adorar al Señor. Il va adorer le Seigneur. A su nombre la gloria. Amén, hermanos. Amen. Nuestro espíritu L'esprit, nous. no puede actuar directamente sobre el cuerpo. Il n'est pas capable d'agir directement sur quoi. Él necesita un medio. Il a besoin d'un moyen. Y ese medio es el alma. Moyen, ça qui c'est l'âme. ¿Me entienden, hermanos? Gloria al Señor. Nuestro espíritu L'esprit, nous, puede someter el cuerpo capable de soumettre quoi por medio del alma par moyen de l'âme para que obedezca a Dios. pour l'obéir bon Dieu. Amén. El cuerpo quiere pecar. Quoi veut faire pécher? Un ejemplo. Il y a un exemple. ¿Quién me dar un ejemplo? Quel est un exemple? Un ejemplo. Hermana Noelia, el cuerpo quiere pecar. Quoi veut faire pécher? Un exemple. ¿Qué quiere hacer el cuerpo? Mani sitting mani
a misa ave anto buting un fiesta de bailar algo e prefera si espíritu a bau espíritu no tiene como se no mane débil no tiene opi fuerza espíritu no por así opi des pede a preferar va a fiesta y no va a iglesia. ¿De acuerdo lo cual que le dice? Manuel, ¿estás de acuerdo? Li d'accord avec ça le dia. Nuestro espíritu es débil. L'esprit nous faible. Gloria al Señor. Alabanza al Señor. Alléluia. ¿Cómo? Gloria al Señor. Faiblesse c'est dans l'âme lié. Pero ¿por qué a veces sentimos que nuestro espíritu está débil? Mais pour qui ça que des fois nous sentir que l'esprit nous faible. Pastor, nossa alma domina nosso espírito, então nossa que nossa síntico, nossa débil, pero tá é alma a vezes está tomando controle, a vezes é nossa débil, pastor, se nosso espírito tomar controle, e nossa síntico nos fortalecer. Amén, gloria a Jesús. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El espíritu puede someter al cuerpo solamente por medio del alma L'esprit est capable de soumettre corps seulement par moyen des names para que obedezca a Dios. pour l'obéir bon Dieu. Cuando usted quiere hacer algo malo, Là que vous voulez faire un bagage qui mal, el Espíritu Santo le redarguye. cet esprit bon Dieu li toucher ou, li picaner ou. Usted se siente mal. Ou pas sentir bien. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Si usted es cristiano, Là que vous chrétien, está ou fallando, chrétien a failli, se siente mal. ou sentir ou pas bon. Su corazón comienza a más rápido, Qui ¿o no? commencer à battre la plus vite. ¿Cuántos han experienciado eso? Combien de monde qui fait expérience ça? Amén. Algunos sinceros acá. Combien qui Gloria a fait Jesús. expérience de ça? Gloria a Dios, que ni siquiera días sinceros en la iglesia. Amén, hermanos. Y cuando hacemos el mal, hasta cuando hacemos chispe, nos sentimos mal. Même là nous fait tripote, nous pas sentir nous bien là. Pero nuestra boca le gusta mover. Parce que là que bouche nous commence mauvais. Y aunque el Espíritu Santo nos reprende. Même si c'est bon Dieu, il rechasse nous. Pero última cosa, porque Dios no le gusta estas cosas, pero último. Non, ça c'est dernier mot, dernière parole. Amén, hermanos. Nuestra alma da lugar a eso. Nam non bail sa place. Nuestro espíritu dice que no. L'esprit a dit non. Y el alma tiene que tomar la decisión de someterse. Et puis nam nous prend la décision pour le soumettre. Y así el espíritu, por medio del alma, puede dominar el cuerpo. Et puis comme ça l'esprit a par moyen de nam va dominer corps. Amén, hermanos. Pues usted tiene que tratar con su yo. Et bien c'est moi que je traiter avec moi-même là. Gloria al Señor. Tiene que entregar ese yo. Je vais remettre moi-même ça. Tiene que humillar ese Je yo. vais humilier moi-même ça. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Ese orgullo que está en el yo. Le gars là c'est moi-même là. Hay gente que piensa que son humildes y todas esas cosas. Il y a monde qui pensait que yo humilié, yo descend. Con unas palabras solamente. Yo parole seulement. Dejo a esas personas saber, conocer que no es nada de humilde. Capable faire mon connaître que il pas humilié. Somos humildes Non, humilié, cuando todo va bien. là que tout bagage pour aller bien. Pero cuando hay esa prueba, Mais là que gagne preuve. esta confrontación, Là que gagne confrontation. vemos el yo Nous ouais, surgir. moi-même là, les sorti. Comment c'est mon Vivito. Amén, hermanos. Ahora para alabar al Señor. Pour louer le Seigneur. Cristo vive. Jésus vivant. Amén. Pero de la misma manera que el cuerpo Mais même façon ça encore, puede atraer el alma capable râler namna para que el alma motive el espíritu a amar el mundo. pour namna am faire l'esprit à remettre monde là. ¿Me entienden, hermanos? Nous comprenons moi? El cuerpo, si el alma deja que el cuerpo le influencie Et corps, si namna quitte corps influencer lui y así domina el espíritu, et puis comme ça l'esprit a dominé. que el espíritu también puede sentirse atraído al mundo. Et puis l'esprit a senti que il gagne attention pour monde là. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Amen. Pues el cuerpo tiene esos tres componentes. Et bien corps il gagne trois composants ça yo. Gloria a Jesús. Y el más noble de estos componentes Et puis belle bagaille toujours que une composant ça yo, es nuestro espíritu. c'est l'esprit nous. Alabanza a Jesús.
¿Por qué? Pour qui ça? Porque nuestro espíritu nos une a Dios. Parce que l'esprit nous li uni avec bon Dieu. El cuerpo es lo más humilde Corps c'est lui-même qui plus humilié porque está en contacto con la materia. parce qu'il a contact avec matériel. Y el alma está entre esos dos. Et nous li entre deux. Los une. Yo uni. Y también él toma carácter del uno de los dos. Et puis même Jean-Paul pas caractère une de ou bien deux. Alabanza al Señor. El alma permite Nous permettre que el espíritu y el cuerpo l'esprit à corps que pueden comunicar capable y communiquer, cooperar uno con el otro. coopérer une avec l'autre. Pues hermano, Eh bien frère Samuel, tu trayecto a la vida de poder et trajet pour dans la vie pour voir ça, está si usted, su yo, puede someterse. li là c'est si moi-même capable soumettre. Amén. Someterse a Dios. Soumettre dans bon Dieu. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Y a veces esto es muy difícil para ciertas personas. Et puis il y a des fois ça très difficile pour une série de monde. Gloria a Jesús. El factor fundamental de un ser humano es su alma. Facteur fondamental yon monde c'est nam li. Gloria al Señor, porque el alma está entre esos dos mundos, Et nam li là entre deux monde ça yo, esperando del Espíritu, y a l'aptan de l'esprit a, porque el Espíritu Santo comunica con nuestro espíritu parce que le Saint-Esprit Dieu li communiquer avec l'esprit nous y nuestro espíritu con el alma. et puis l'esprit nous avec nam là. Amén. Está pendiente del Espíritu. Li sous-attendu de l'esprit a. Y cuando recibe ese mensaje, Et dès qu'il recevoir message ese ça, poder, pour voir ça, ese mandato, commandement ça, esa unción del Espíritu, fonction de l'esprit a para perfeccionarlo, pour perfectionner li, el alma transmite esto al cuerpo, et puis nam transmettre ça by corps. lo que él ha recibido del Espíritu. C'est ça qu'il te recevoir de l'esprit a. Amén, hermanos. El Espíritu dice, quiero orar, L'esprit a dit moi je veux prier. quiero clamar a Dios. Moi je veux relayer devant bon Dieu. Y comienza a quebrantar el Et alma. puis comment c'est craser nam là. Y se siente quebrantado Il sent craser y usted siente ir de rodillas. et puis vous sentez pour aller sous genou. Es el alma que le empuja a usted a Et arrodillarse nam qui a poussé pour aller para buscar la presencia del pour Señor. chercher présence de bon Dieu. ¿Me entienden, hermanos? Vous comprenez moi? Amén. Y así el cuerpo también puede compartir de la perfección del Espíritu. Et c'est comme ça que quoi capable partager toi avec perfection l'esprit a. Alabanza al Señor. Seguimos. On continue. El cuerpo es la parte afuera del alma. Corps c'est parti dehors nam là. El alma es la parte exterior Et del Espíritu. nam là c'est parti dehors l'esprit a. Amén. Solamente por medio del alma el Espíritu puede influenciar Seulement par moyen de nam là c'est capable influencer al cuerpo. corps. Alabanza a Jesús. Gloire à Jésus, alléluia. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Vamos a Lucas 1:46. On va aller dans Luc chapitre 1er verset 46. Gloria a Jesús. Amén. Lucas 1:46 dice. Entonces que igual tu batalla. Y María, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 46 li dit dans Luc verset 1er, laisse ça Marie dit, non moins à chanter pour mettre là qui gagne pouvoir. L'esprit me prend plaisir dans bon Dieu qui délivrance moi. Engrandece mi alma al Señor, Non moins à chanter pour mettre là. y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Et puis l'esprit me prend plaisir dans bon Dieu qui délivrance moi. El espíritu regocija en Dios L'esprit li réjouit dans bon Dieu. y produce gozo en el alma. Il produit joie dans l'âme là. Amén, hermanos. Y eso se expresa en el cuerpo también. Et puis ça expressé dans le corps tout. Gloria al Señor. Alléluia. El alma es sede de nuestra personalidad. Et l'âme là li
expresser personnalité. Como ya hemos dicho, voluntad, Tant qu'on nous déjà dit volonté, intelecto, intellectuelle, emociones émotion yo, de una persona de un monde, componen el alma. li composé en âme. Amén. Y a veces el alma usa el intelecto Et que des fois l'âme l'utilise intellectuelle para tomar control del ser humano. pour prendre contrôle monde. Hay personas que es difícil tener un espíritu educable, Il y a des gens qui est difficile pour gagner l'esprit éducable. porque por todo tienen un argumento. Parce que pour toute bagaille, il y a un argument. Sí, pero Oui, mais. sí, pero Oui, mais. difícil someterse. Difficile pour soumettre. Alabanza al Señor. Viven en su intelecto Ils vivent dans l'intellectuel. y no dan lugar Ils n'ont pas de place al Espíritu de Dios. dans l'esprit bon Dieu. Alabanza al Señor. Cristo vive. Jésus vivant. Para que nuestro espíritu pueda gobernar, Pour l'esprit capable de gouverner, es necesario, il est nécessaire amén, que el alma permite eso. pour nous permettre ça. ¿Cuántos permiten eso? Combien de gens qui permettent ça? Alabanza a Jesús. ¿Cuántos van a permitir eso? Combien de gens qui permettent ça? A no obedecer a su alma. Pas obéir, non. No obedecer a su alma. Pas obéir, non. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Por ejemplo, Par exemple, si usted no tiene deseo de alabar, si vous n'avez pas de désir pour louer, usted toma la decisión vous prenez une décision de alabar. pour louer. Es muy simple. Très simple. Usted no tiene el deseo de decir gloria a Si Dios, vous n'avez pas de désir pour dire gloire à Dieu, pero usted dice desde hoy mais on dit depuis jeudi, voy a dejar que mi espíritu gobierne. on va quitter l'esprit me gouverner. Aunque no tengo deseo, Même si je n'ai pas de désir, digo gloria a on Dios. dit gloire à Dieu. Ve cuán difícil. Ouais, comment difficile. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Diga que está a tu lado. Difícil, ¿no? Il y a des gens qui vont trouver là ça. Difficile, non? Difícil, ¿no? C'est difficile, non? Dile. Dis ça. Difícil, ¿no? Difficile. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Amén, hermanos. Amen. La Biblia dice levantar manos santas al Señor. La Bible dit lever mes seins devant le Seigneur. Hay algunos que lo pueden hacer. Oh, gloria a Il y a Dios. qui va faire, oh, gloire à Dieu. Alguien dice, Il y a qui fait, mano, muévete. hein? Es tu alma. C'est nom. Porque es muy fácil hacer gloria a C'est Dios. pour dire gloire à Dieu. Pero pastor, no siento Le hacerlo. pasteur pas comme faire ça. No te pido que que lo sientas, pero que obedeces la palabra de Dios Moi, pas que mon Dieu qui dice s'assied. levanta manos santas al Señor. C'est parole bon Dieu qui dit lever mes seins en l'air. Aunque lo siento Même si vous pas sentir, o no lo siento, vous sentir, levanto mi mano lever même, y digo gloria a et on Dios. dit gloire à Dieu. Aleluya. Alléluia. Cristo vive. Jésus vivant. Y haciendo Et eso, puis sentir ça, usted da lugar a su on espíritu. va avoir place dans l'esprit. Porque el espíritu nunca cansa. Parce que l'esprit n'a pas jamais bouqué. El espíritu siempre está vivo ahí. L'esprit est toujours vivant là. Nos vamos rejuveneciendo, dice la palabra. Nous pourrons reprendre, récupérer. Amén. Pero ¿cómo puede ser? Mais comment ça se fait? Cuando usted ve su rostro en el espejo, Là que vous regardez figure dans une glace, si aquí la palabra de Dios no cuadra, et là, ouais, la parole bon Dieu, elle n'est pas. cada día me pongo más Et chaque jour, viejo, moi, je viens plus vieux, plus grand más monde. vieja. Moi, je viens plus grand monde. ¿Cómo dice entonces que vamos rejuveneciendo? Comment le fait dire que nous pourrons le récupérer, Se refiere le référer là, a tu espíritu dans l'esprit, que va de poder en qui poder. pourra le pouvoir en pouvoir, Amén, de gloria en gloria. gloire en gloire. Dentro de este vaso de barro En dedans, vers la boussole, hay un poder, il y a un pouvoir. pero hay que romper ese alabastro, Mais il y a un besoin de craser vers ça. ese perfume, Et bien, parfait ça. ese mira estaba en el Et alabastro parfait ça, dit que y la Jesús cabasse là. estaba allí. Jésus était là. María tuvo que romperlo. Marie besoin de craser. Si no se rompe, Je dis pas de craser. ese perfume no puede Il n'y salir. a pas de capable sortir. Si no se Je dis pas de rompe, craser. ese aceite no puede salir. Capable sortir. Il n'y a pas de tomber. Amén, hermanos. Amén. Y el poder de Dios está en tu espíritu. Pouvoir bon Dieu, c'est dans l'esprit lié. Y está en ese vaso de alabastro que es tu alma. Et dans le verso ça qui est dans Hay que romperlo. besoin de craser ça. Y Dios va a Et persistir, bon Dieu va le persister. meterte en pruebas, Mais dans l'épreuve, permite ciertas cosas permettre une série de bagages. hasta que te rompas. Jusqu'à ce que ça crase.
y entregas a Dios Puis totalmente remettre dans bon Dieu totalement. para permitir que tu espíritu Pour surge. permettre que l'esprit a monté. Y si estás de acuerdo, di gloria a Tu es Dios. d'accord avec ça? Dit gloire à Dieu. Me rompo en esta noche. Alléluia. Rompo mi alabastro en esta J'ai noche. calme ça, chouette. Ora masika Maisaya. Ura Maishaiki Mama Maisaya. A su nombre la gloria. Non, lui, c'est la gloire. Amén, hermanos. Amen. Somete al yo Soumettre-moi ça. y permite tu espíritu Et puis permettre l'esprit surgir. pour le monter. Ya hemos dicho, Là, nous déjà dit, amén, que el alma es la sede de nuestra personalidad. c'est lui-même qui place personnalité. Amén. Para el espíritu poder gobernar, Pour l'esprit est capable de gouverner, el alma tiene que dar su consentimiento. l'âme a besoin de consentiment. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. Amén, hermanos. Amen. El alma tiene que permitirlo. L'âme a besoin de permettre. De otra manera, el espíritu es incapaz. De l'autre façon que l'esprit est incapable. Gloria a Jesús. Es someter el yo C'est soumettre moi ça, y es un acto de fe, ¿o no? c'est une affaire de la foi. Hemos visto, escuchado Nous écoutons diferentes mensajes différents messages yo, tocante al activar el poder de Dios en nuestras vidas. qui parlent d'activer le pouvoir bon Dieu dans la vie. ¿Y se activa con qué? Et activer à qui ça? ¿Con fe? ¿Con qué? Con alabanza. Avec louange. ¿Usted está alabando a Dios más? Ou louer bon Dieu plus? Gloria a Jesús. ¿Dice amén o dice Ou dit Amen ou bien ou dit más fácil mover la cabeza? Es grande, ¿no? plus facile pour souqueter tout. Pero qué difícil decir Mais amén. qui est difficile pour dire Amen. Gloria. Gloire à Dieu. Amén, hermanos. Amen. Dios no le gusta la alabanza mental. Bon Dieu pas mais louange mentale. Dios le gusta el sacrificio de labios. Bon Dieu remet sacrifice, lève bouche. Ahora entiendo por qué la Biblia dice que es sacrificio de Vous labios. êtes capable de comprendre que la Bible dit sacrifice, lève bouche. Antes sacrificaban un animal, Longtemps qu'on sacrifie une bête, pero ahora es un sacrificio de mais labios. pour un sacrifice bouche. Porque para muchos es un sacrificio abrir su boca. Parce que pour un pile, c'est un sacrifice pour les ouvrir bouche. Oh no, hermanos. Oui ou non? Aleluya. Gloria al Señor. Gloire à Jésus. Y más aún cuando usted no siente nada. Et plus toujours pour pas sentir rien. Más aún cuando usted siente dolor. Plus toujours c'est une douleur. Más aún cuando usted se siente vacío. Plus toujours là, on se vide. Ahí Là, es difícil difficile decir gloria a pour dire Dios. gloire à Dieu. Pero Pablo y Silas, Mais Paul et Silas, presos ils étaient prison, en prison, con heridas, avec blessure dans le dos. sangrando, alababan Ils t'ont loué a Dios. bon Dieu. Amén, hermanos. Y cuando estaban alabando a Et Dios, pendant que tu loué bon Dieu, se descendió la gloria. gloire descend. Su espíritu tomó control L'esprit a pris contrôle. y Dios hizo milagros. Et puis bon Dieu fait un miracle. Amén. Si el alma no da su consentimiento, Et si l'âme n'a pas bail consentiment, el espíritu es incapaz l'esprit n'est pas capable de regular el cuerpo. pour lui réguler un corps. Amén. Es una decisión C'est une décision del alma, de l'âme, porque en el alma vive la personalidad parce que c'est dans l'âme, la personnalité habitée. de una persona, Personnalité au monde. su libre voluntad, Volontaire libre. su vrije wil. Volontaire libre. Alabanza al Señor. Y nadie puede tocar tu vrije wil, Et personne ne va toucher volonté libre. ni Dios. Ni bon Dieu. Él dice, yo toco a la puerta de tu Il corazón. dit, m'a frappé n'importe quel. Si abres, Si ouvrir, si el yo decide abrir su puerta, si moi-même ça, moi décidé d'ouvrir porte là, yo puedo entrar. moi capable de rentrer. Pero es usted, Mais c'est vous-même, el yo, c'est moi-même quien tiene que tomar esa decisión. qui prend décision. Amén.
Igual que ningún padre, madre puede obligar a su hijo o hija a servir a Dios. Même gens tout, papa ou bien maman, pas capable obligé ou bien forcer petit yo servir bon Dieu. Le puede obligar a venir a la iglesia. Il est obligé de venir à l'église. Pero abrir su corazón, Mais pour l'ouvrir quel, si ese hijo c'est petit garçon ça. o esa hija Ou bien petit fils ça. mete el mundo en su mente, Mettez le monde dans la mémoire, usa su voluntad l'utiliser volonté para dejar que el mundo llene su corazón. pour quitter le monde plein qu'elle. Pero si ese muchacho Mais si petit monde ça, o muchacha ou bien petit fils ça, toma la decisión, s'il prend décision, voy a dejar que Dios me llene, on va quitter bon Dieu rempli. que el Espíritu me Si influencie, bon Dieu influence moi, su vida cambiará, la ville va changer. su vida será transformada. La ville va transformer. Bueno, para alabar al Señor. On est capable de louer le Seigneur. Amén, hermanos. ¿Qué es la meta Qui ça qui se met là? de nosotros como cristianos, De como hijos de nous-mêmes comme Dios? chrétiens. Alabanza al Señor. Amén. Nuestra meta es que el Espíritu, nuestro Espíritu, Maintenant, c'est chrétien et tome l'esprit nous, control de nuestro ser. pour avoir contrôle sur la vie nous. ¿O no, hermanos? Alabanza al Señor. Una vez más, Une fois encore, pero el alma decide mais l'âme c'est lui qui décide. si su espíritu puede gobernar. Et l'esprit est capable de gouverner. Amén. Por eso la Biblia llama al ser humano C'est ça la Bible est l'homme, alma viviente. une âme vivant. Gloria a Jesús. Porque deja que su alma le gobierne. Parce que l'équité n'âme ni gouverner. Gloria al Señor. 1 Corintios 3:16. En Corinthiens 3, verset 16, Alabanza al Señor. Y vamos terminando aquí en esta noche. on va terminer là soir. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Alléluia. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Pues aquí la palabra nos dice Bien la parole a dit nous, que somos templo de Dios. nous c'est un bon Dieu. Que Dios Que bon Dieu, vive en nuestras vidas. il habite dans nous-mêmes. Alabanza al Señor. Si lo comparamos Si nous comparons là, con el tabernáculo, avec tabernacle là, ¿vos mire bon Paul Chale? Okay. Si comparamos con el si tabernáculo, nous comparons avec tabernacle là, Dios vivía aquí. bon Dieu habite là. Y ahora la Biblia dice Quand la Bible dit, que nosotros somos el templo de nous Dios. c'est un bon Dieu. Y la Biblia Et dice puis la Bible dit, que todo esto es sombra de lo real. tout ça, c'était l'ombrage réel là. Ahora Dios no vive más en templo hecha de manos. Quand là, bon Dieu pas habité dans un temple qui construit avec main encore. Dios vive en nosotros. Bon Dieu habite dans nous-mêmes. ¿Cuándo sabe que son templos del Combien de Señor? monde qui connaît que c'est temple Seigneur? Alabanza al Señor. De igual manera que Dios vivía antes en el tabernáculo, en el templo, Même Jean, bon Dieu était habité longtemps dans le tabernacle là. así el Espíritu Santo vive en nosotros. C'est comme ça que l'Esprit bon Dieu a tout il habité dans nous-mêmes. Amén. Amen. Si lo comparamos los tres elementos Si nous comparons trois éléments ça yo, con el templo de antes, donde Dios vivía, avec temple longtemps quand bon Dieu était habité hein, vemos que hay un patio de afuera. nous là te gagnons la cour dehors Aquí hay, este lugar es dividido en dos. et puis nous côté que place ça est divisé en deux. Amén. El lugar santo Place lieu saint y tras de esta cortina que está abierta ahora, el lugar santísimo. des rideaux qui ouvrent qu'on là, c'est lieu très saint. El patio, La cour tras de la primera cortina, el lugar santo. devant premier rideau c'est lieu saint Tras de la segunda cortina, el lugar santísimo. et puis des deuxième rideau c'est lieu très saint. Aquí en el patio, Et dans la cour là, toda persona puede visitar, estar en el patio. tout le monde capable visiter dans la cour. Aquí se ofrece Mais là, il offre la adoración externa. adoration externe. Amén. Aquí vienen los
judíos con sus sacrificios. La juif était venu avec sacrificio. Están los levitas ahí para hacer sacrificio. Les vieux étaient là avec sacrificio tout. Es la adoración externa. Adoration dehors. Después sigue el lugar santo. Et puis après, place Saint continue. Amén. Después del patio, Et puis après la cour, uno entra al lugar santo. yon moun rentre dans le lieu saint. Y aquí dentro solamente los sacerdotes podían entrar. Pendant seulement sacrificateur était capable de rentrer. Y aquí se ofrecía Et puis là, il était qu'on offrit a Dios. dans bon Dieu. Amén. Había el aceite, Te gen l'huile là, esencia, ciencia te gen l'encens là, y el pan. et puis pain. Alabanza del Señor. En esta parte, el lugar santo, Et bien dans le lieu saint, usted está muy cerca de Dios, ou près ou bien près bon Dieu. pero aún falta. Mais jusqu'à présent, manquait toujours. Amén. Porque están aún afuera de esa cortina. Parce que jusqu'au ou en dehors rideau. Por medio de esta cortina, Par moyen de rideau ça, el lugar santísimo dans le lieu très saint, puede entrar en la presencia de Dios. capable rentrer dans la présence bon Dieu. Ese es el lugar santísimo. Ça c'est le lieu très saint. Amén. La parte más adentro. La partie pied en dedans. Aquí usted ve el lugar santo. Là capable voir lieu saint, Amén. El candelabro con 7 brazos. ouais chandelle là avec sept La branches, incencia. l'encens là. Los panes. Amén, hermanos. El lugar santísimo es la parte más adentro. Lieu très saint, c'est partie pied en dedans. Aquí. Dios vive en lo más profundo. Bon Dieu habite dans plus profond, plus fond. Alabanza al Señor. En el lugar santísimo, Dans le lieu très saint. donde nadie podía entrar. Côté que personne pas capable de rentrer. El sumo sacerdote solamente un vez por año. Grand prêtre seulement une fois par année. Amén. Eso indica Ça indique que hasta que no se quite esa cortina, tout autant que le rideau ça pas sorti, nadie puede estar en el lugar santísimo. personne ne peut capable de rentrer dans le lieu très saint. Alabanza al Señor. Aquí vemos el lugar santísimo, Là nous le lieu très saint. donde el sumo sacerdote una vez por año Côté que grand prêtre là une fois par année, entra. il rentre. Y ahí está la gloria de Dios, Et puis c'est la gloire bon Dieu. la presencia de Dios. Présence bon Dieu. Ahora el ser humano, Et la cu- Biblia dice Quand la Bible dit que Dios vive que bon Dieu habite en nosotros. dans la vie dans nous-mêmes. Nosotros somos el templo de Dios. Nous c'est tant bon Dieu. El cuerpo Corps es la parte de afuera. qui c'est parti dehors. El patio La cour. ocupa la posición externa Yo de que nuestra vida visible. Il occupe position externe, Todo la el, vie mu- visible. todo el mundo ve ahora que tengo puesto. Tout le monde ouais qu'on est là qui ça mette. Amén, hermanos. Aquí en el patio, el cuerpo afuera, Là dans la cour corps dehors. hay que obedecer los mandatos de Dios. Besoin obéir commandement bon Dieu. En esta humanidad, la parte de afuera, Dans l'humanité parti dehors ça. Jesús vino y murió por nosotros. Jésus fini, il mourit pour nous. Amén, hermanos. El alma está más adentro. Nam nan pied en dedans. El alma es el lugar santo. Nam nan c'est lieu saint. Es la vida interior del ser humano C'est la vie en dedans l'homme que abarca emoción, qui pensamiento, a pensée, émotion, voluntad. volonté. Así también el lugar santo Comme ça tout dans lieu très saint. de una persona De un monde ahí regenera. là régénéré, Amén, hermanos. Su amor, su voluntad l'amour, volonté, son iluminados yo illuminé para servir a Dios. pour servir bon Dieu. Porque aquí está cerca del lugar santísimo. Parce que là, il est prêt, il est très saint. Recibe la influencia Il recevra influence de lo que viene del lugar de santísimo. ça qui sorti dans le lieu très saint. A su nombre. Recibe influencia también del patio. Il recevra influence de la cour. Amén, hermanos. El espíritu Et puis l'esprit, es la parte de más c'est adentro, parti pied en dedans. donde ningún luz humano puede penetrar. Parce que aucune lumière, monde pas qu'à rentrer. Ningún ojo puede ver mi espíritu. Aucun l'autre monde pas capable voir l'esprit. Es el lugar secreto del Altísimo. Parce que c'est place secrète de lieu très saint. Es el lugar donde Dios vive. C'est lieu côté que bon Dieu habite. Amén, hermanos. De igual manera, De une façon. como el tabernáculo, Quand on tabernacle là, así nuestro cuerpo. c'est comme ça qu'on nous tout. En este lugar Dans place ça, no hay lampi, no hay candelabro. pas de gain chandelle, pas gain chandelle. Amén. Ahí vive Dios. Là, c'est là bon Dieu habite. ¿Y por qué no necesita candelabro, hermanos? Et pourquoi ça n'a pas besoin de chandelle, frère mieux? Porque Dios es luz. Parce que bon Dieu c'est lumière. No hay ningún luz artificial en el lugar santísimo. Pas gain aucune lumière artificielle dans le lieu très saint. En nuestro espíritu no hay ningún luz. Et bien dans l'esprit, pas gain aucune lumière. Cuando Dios vive ahí, Là que bon Dieu habite là, hay la luz de Dios, qu'on y a gain lumière bon la Dieu. luz del Evangelio, Lumière de l'évangile. el poder de Dios. Pouvoir bon Dieu. Cuando Dios no vive ahí, Là que bon Dieu pas habité, está en tinieblas. ténèbres là, t'es là, fais Pero para alabar al Señor.
En este lugar Et bien, dans la place, ça, hay el candelabro. tu as une chandelle. Se necesita esa Il luz besoin de lumière artificial. artificielle. Y afuera, Et puis, dehors, la luz del día. lumière la journée. Y todo esto es sombra de una persona que es regenerado. Tout ça, c'est l'ombrage de un monde qui est régénéré. Su espíritu como el lugar santísimo L'esprit est à côté lié très saint. donde Dios vive. Côté que bon Dieu habite. Alabanza al Señor. Louange à Dieu. De igual manera, Même Jean tout. Dios dijo a Moisés, haz una copia Bon Dieu dit Moïse, fais une copie de lo real. de sac réel là. Amén. Y ya Dios no vive en un tabernáculo hecho de manos. Là, bon Dieu pas habiter dans un tabernacle qui construit avec main encore, Él vive en nosotros. mais il habite dans la vie nous. Dios poderoso Bon Dieu tout pouvoir, vive en usted. il habite dans nous-mêmes. Por eso puede vencer. Nous sommes capables de gagner. Por eso puede vencer toda Nous tentación. sommes capables de gagner sur toute tentation. Por eso dice la palabra Pour sa parole a dit, que nosotros somos más que vencedores. nous-mêmes nous plus que vainqueurs. Porque en nosotros vive Dios. Parce que bon Dieu habite dans nous-mêmes. Dios nunca ha perdido una batalla. Bon Dieu pas jamais perdu une bataille. Dios nunca ha pecado. Bon Dieu pas jamais fait péché. Si usted permite Dios surgir en su vida, Si vous permettez bon Dieu monter dans la vie, jamás perderá una batalla. jamais on va perdre une bataille. Jamás podrá fallar a Dios. Jamais on va faillir bon Dieu. Pero tiene que tomar la decisión en esta Nous devons prendre noche une décision à soi, de crucificar al yo, que m'a crucifié moi-même de ça. someter al yo. Soumettre moi-même ça. Alabanza al Señor. Y usted puede empezar con las cosas externas que usted ve y sabe. On va commencer avec bagaille externe que ouais et on connaît. A someter a la palabra de Dios. Soumettre dans la parole bon Dieu. A someter a su pastor, dice la Soumettre dans le palabra. pasteur qui parole a dit. Si ya allí usted no puede, que es algo exterior, Et si là on pas capable encore un bagage extérieur, es difícil someter al c'est Espíritu de difficile Dios. pour soumettre le Saint-Esprit bon Dieu. Alabanza al Señor. La meta Et es bien c'est que nuestro pour espíritu, l'esprit nous. que está unido con el Espíritu Santo, Qui est avec Saint-Esprit bon Dieu, tome control. prend contrôle. Que ese alabastro se Et puis rompe. il était calme ça crase. Que ese cascarón se rompe. Pour ça craser. Lo bueno del huevo está dentro. Pour ça qui est en dedans, Pero hay que romper esa mais on casca peut craser ça qui est para pour conseguir lo bueno que está dentro. jouer ça bon qui est en dedans. Lo bueno del coco está Et ça qui est dentro. bon, de l'eau qu'on y a en dedans. Alabanza al Señor. Y lo bueno del cristiano está Et ça qui est dentro. bon dans le chrétien, il y a en dedans. Rompe esa Et puis casca. craser pour Suéltase. quitter ça. Deje esa actitud. Quitter l'habitude ça. Somete su alma. Soumettre non mon. Permite a Dios romper a usted. Permettre que bon Dieu crase. Quebrantar su Que ser. bon craser Y la vie. permitir ese mira salir. Permettre de vivre ça Ese sortir. olor salir. Bon Amén, hermanos. Amen. Y si usted vive Et puis si vous-même vous vivez, y camina pour marcher en el espíritu, en l'esprit, cuando toca a alguien, là que un monde manion, poder sale. pouvoir va sortir. Cuando habla, Là où parler, es el Espíritu Santo que está hablando. Dieu qui a parlé. A su nombre, Gloria. a su nombre. Gloria al Señor. Gloire à Jésus. ¿Me entienden en esta noche? Vous comprenez ma soeur. Vamos a estar de pie en esta noche. En lever camper à soeur. Ahora van a permitir el Espíritu surgir. Combien de monde va permettre l'esprit à sortir, monter? Alabanza al Señor. Permite desde hoy Permettre depuis jeudi ese Espíritu surgir. l'esprit à Aleluya. monter. El tema es interesante o no, Et le thème ça est très intéressant. pero el cuerpo está cansado Mais o no. quoi les bouquets? Gloria al Señor. Gloire à Dieu. ¿Cuándo se interesa lucha en esta noche? Combien de sentir ça à soeur? Gloria a Jesús. Por eso hay que alimentar al Espíritu. Besoin quitter et l'esprit à monter. Hay que dar lugar al Espíritu Besoin Santo. l'esprit bon Dieu place. Quita tu lógica, Retirer logique. tu mente que razona. Mais moi qui a raisonner. Las cosas de Dios a veces son locura. Les affaires bon Dieu que des fois c'est une folie. Por eso nos dicen loco. De vous ça yo dit nous c'est mon fou. Nos dicen aleluya. Je dis nous alléluia. Que no estamos cuerdos. Nous pas comme ça l'a fait. Alabanza al Señor. Porque vivimos por fe. Parce que n'a vu pas la foi. Aunque no lo entiendo, Même si vous pas comprendre, yo lo hago. moi fait. Porque Jesús lo ha dicho en su Parce palabra. que Jésus dit ça dans la parole. Eso es fe. Ça c'est la foi. Que dice, abre tu boca Il dit ouvre bouche. y yo lo llenaré. Moi va plein pour. Levanta tu mano, dele gracias al Levez-vous en Señor. l'air, dis bon Dieu merci. Dele gracias en esta Dis noche. Seigneur merci à soi. Dile, Padre, en esta noche. Dis papa à soi. Padre, en esta noche. Papa à soi. Padre, en esta noche. Papa à soi. Yo voy a la cruz, Señor. Pral sous quoi Seigneur? Allá en la cruz, Dios.
Pourquoi, papa? Oh, soy crucificado. Crucifié. Y vivo no ya yo, Et mon père est avec moi-même là. pero Cristo vive en Et mí. Jésus habite dans moi-même. Señor, yo resucito en esta noche. Seigneur, me relever encore. Rompe mi alabastro. Grâce et calvasse-moi. Rompe mi alabastro. Grâce et calvasse-moi. Oh, toma la decisión en esta noche Précision à soi. de someterme a la palabra, Soumettre la parole là. de someterme a mi espíritu. Soumettre dans l'esprit moi. Ya no yo, Là, c'est pas moi-même. ya no Ça, yo, c'est pas moi-même. ya no mi orgullo, Ça, c'est pas moi mon orgueil. ya no mis C'est pas emociones, émotion, mais encore. pero el Espíritu de Dios, L'esprit mon Dieu. mi espíritu. L'esprit, ouais. Señor, Seigneur. quebrántame en esta noche. Levez ma soeur. Señor, Seigneur. en esta noche, Asuea. en esta noche, Asuea. rompe mi alabastro, Grâce et calvasse-moi. rompe mi alabastro, Grâce et calvasse-moi. rompe mi alabastro, Grâce et calvasse-moi. rompe, oh Grâce Ramasía, et calvasse-moi. ay Sekei, Rabakima Saya, ay Suika Masaya, ay Rabakima Mamai, ay Suika, ay Sabakima Mamai, adora iglesia, Adorez l'église, adorez l'église. adora a Dios, Adore, Rabakima adore, Suai, Rabakima Saya, adora en esta noche. Adorez les soeur. Levanta tu voz, levanta tu mano. Levez-vous, allez, levez-vous. Dile gloria a Dios. Dis gloire à Dieu. Oh, gloria a Dios. Gloire à Dieu. Aunque tengas sueño, Même si vous aunque estés cansado. Même si me Oh, bouquez. gloria al Oh, Señor. gloire à Jésus. Te adoro. Te Alléluia. adoro, Padre. Adorez papa. Te adoro, papá. Adorez au A tu Seigneur. nombre la gloria. Adoramos la A tu gloria. nombre la gloria. Adoramos la gloria. Recibe alabanza en esta Adorez noche. louange. Rompe mi alabastro. Grâce et calvasse-moi. Rompe mi alabastro. Grâce et calvasse-moi. Rompe mi alabastro. Grâce et calvasse-moi. En esta noche, Padre. Assoyez papa. En esta noche. Et assoyez Seigneur. Yo someto a mi yo. Je me soumets moi-même. Lo crucifico. Je me crucifie moi. Yo apropio de esa verdad. Je m'apprends en vérité ça. Tu palabra es la única verdad. Parole c'est lui-même qui sait la vérité. Allá en la cruz, Notre boss ou quoi? el mundo fue crucificado por mí Mon Dieu allait crucifié pour moi. y yo para el mundo. Et puis moi-même pour le monde. En el nombre de Jesús, Non, Jésus. acepto esta verdad, Acceptez vérité ça. que soy crucificado con Cristo Moi crucifié ensemble avec y Jésus-Christ. declaro, Et puis me déclarer. ya no vivo yo. C'est pas moi-même qui vive encore. Pues si yo no vivo, Eh bien, moi pas vivre. no puedo estar enojado con nadie. Moi pas capable de fâcher à personne. Alabanza al Señor. Si yo no vivo, Si moi pas vivre, es que Cristo vive en c'est mí. Jésus-Christ qui vive dans moi. Y doy mi lugar a mi espíritu Moi bailler l'esprit me place para que me gobierne pour gouverner. voluntariamente en esta noche. Volontairement soir. Tomo la decisión Prends décision. de vivir en el espíritu Vive en esprit. y de caminar en el espíritu. Marcher en esprit. Gracias, Padre. Merci, papa. Gracias, Padre. Merci, papa. Gracias, Padre. Merci, papa. Gracias, mi Dios. Merci, mon Dieu. Gracias, mi Rey. Merci, Señor. Oh, alabanza, Jesús. Aleluya. A tu nombre la gloria, Dios Te mío. Te adoro. adoro. Te adoro, Padre. Te adoro, Ramos, Señor. y Kamasaya. Te adoro, Señor. Y Remey, Te adoro. Sakima. Ey, Ramakima, Sea. Oh, Ramaki, ey, Seke, Beisa. Adora, iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Merci, papa. Amén y amén. Mi hermano Cinta, aleluya. Capable de chiter ensemble, bien aimé. Y sabe algo, hermanos. Quand on bagaille frère moi. Es momento como de débil. Moment que vous sentez faible, La Biblia dice que está fuerte. la Bible dit que vous fort. Pues el Espíritu Santo dembo nunca no está débil. Parce que c'est souvent Dieu qui habite dans nous-mêmes, non pas jamais faible. Amén. Entonces Pablo te dice, ahora mi está Tant débil, que Paul dit l'aime faible, mi está c'est fuerte. laisse ça me force. Parce que gloria de Dios está arriba mi Parce vida. que gloire bon Dieu sous la vie. Alabanza al Señor. No actúa for the hour, Pas agir depuis à soir, no actúa a base de lo cual como está sinti, pas agir de ça que vous sentez, pero a base de lo cual como sa, mais à partir de ça que vous connaissez. tú vas a alcanzar el poder de Dios. Laisse que en tu vous vida. jouez jusqu'à ce que vous jouez le pouvoir bon Dieu. Amén, hermanos. Si vas a sentir triste, Quand vous sentez-vous triste, no actúa conforme el sentimiento. pas agir selon sentiment ça. Tembote un poderoso. Parce que nous même gagnons tout pouvoir. Active. Activez-le. O sea, gloria a Dios. Gloire à Dieu. Aunque vos alma trocé, Même si nous avons toussé, aunque na capital vos moqueta así aquí. même si je t'ai frappé au bon coup de poing là comme ça. Amén. Aunque porta si mo falta na kibro gente, Et aleluya. peut-être ça que vous pas faire rien, vous cassez down. Que boca hinchazo, gloria a Et vous Dios. souvenez dans flé. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloria. Gloire à Dieu. Aunque por estar llorando, para su boca choa muri, alabanza al Señor.
Gloria a Dios. Gloria a Dieu. Aleluya. Aleluya. Adorar al Señor. Adorer le Y Seigneur. tenemos tristeza. La tristesse. Que fuente Il y a une source là. está activada. Seigneur comme activé. Cuando algo malo pasa, Et même si vous qui va algo passer. triste pasa. Algo triste No, no, pasa. ¿de cómo estás, Harry? Comment on fait à prier? ¿De cómo te gozoso? Comment on fait à jouer comme ¿De ça? cómo te un smile? Comment on fait à Un prier? tamo tanta muri. C'est pas matin tout Un mourir. tamo tanta muri. C'est pas qui mourir. Pero te embote un fuente. Mais non, même que source. Dios está viva de embo. Porque ¡Ey, habite en Sabaqueba! Aurel. ¡Ay, Rabosaya! ¡A su nombre de gloria! Amén, hermano. Amen. Dios está bon, Dios está maravilloso. Bon Dieu merveilleux. Ya vieron